pele ga di product jwale rare a tsho a eminyana ka baka la gore nna mogasho wa tshosha banna radio ya tshosha jwala wa ke a mmona go jwale le kudumela e fokotsegile ga a sa tshogile thata jwale ke tlono ya gona ka mola go yena magagesho ke mo fe sebaka se a dumediše motheletše kgolele kgauswi mo a re theleditše go a le gona ke moka ge a fetša nke a re hlalosetše ditaba tša gage ba re go bose ge di tla ka mong wa tsona ba bangwe ba rata go tsena ba re ka kapa ke lekgole le tšwago ka pitšeng jwale ke tlo tša sebaka se ke tamiša mme fale o tla le tamiša ka kapa le ga ka se bolele go lebitso la gage gore na ke ena mang empa ga gone molato magagesho mme ke ya go dumediša mme motswadi nke o tše sebaka se o dumediše motheletše kua gae Lotshani babukakapa lotshisa nabalaleli be Radio Motse o ne khuluma yes siyakhuluma baba mane siyathokoza umma uthi kakapa yazi nginomraro nginekinga kakapa mane le ngihlala khona abangiphathi kamnandi abantu bayangihleba abantu bayangikhuluma abanye bayangisaba kakapa bathi ngiyatobora manje umma akangenelele ke asichazele ukuthi kuhle kuhle indaba le ithome kuphi nje nasikhuluma ikuphi ngo 2017 bengisa umntwana nami umntazana ayukuthomba yathi 2018 nakazokuhlubula ngathoma ngagula kwaba ngathi ngibethwa stroke mara kuthena ngikhamba wangitshela ukuthi kwenzakalani kwaba nosesi ongihelebhako ngathola abantu bagcwele indlu ngosondarha ekuseni bangibuna ngibuza ukuthi kwenza njani bathi awa wena kambe wena bobhubhile ngathi njani bathi awa thina so wasarara sidishile wahlangana kwaba 1 2 3 awa kwakhamba 2018 kwathi ngo 2018 oko 2019 umakhelwana nami wa umntwana wahlangana thina sathi inyongo awa mina ngiyamtshela ngithi impeyide makhelwana njengomuntu esijwayele ukuthi siyahelebhana ngoba mina angibazi nami abangazi mara nami ngiyazazi ukuthi ngiphume ekhayeni elihluphekile umuntu nakaba window mina ngiyamupha bengazi ukuthi nangenza njalo ngizibizela ukuthi mhlambe bathi ngiyaloya so umntwana ngelinye ilanga uyakhamba babuya nababuyako umntwana uzanga kwami ubutshela lo wami omncane uthi bawumakhukudla ngilambile lo wami uthi mama mina ngilambile mina ngipha umntwana nami ukudla lo uyadla baceda labathi badlala endleleni babizana makazibereke tjani uzibereke tjani phela udlile ekhaya awagijimisa umntwana afuna ukumbetha mina ngithi awabetha umntwana ngoba ukudla sekukudla abantwana bayadla konke nje la awathule ngeleni manje singithi ngihlezi umakhelana omunye athi mara uyazi ukuthi umntwana lo bayabethelana ngithi uthi phela umntwana lo bayabethwela ukuthi upheze wafa basho udliswe nguwe upheze wambulala hawu njani ngoba umuntu lo uba ukudla ngapha uba uyinchebo ngapha ubawa ini ngapha athi awa namangazi awa ngiyithulele ngithi hayi mhlambe bayasilwisa ngithule kwenzekile umakhelwana wagula mina wathi kimobili umilithumba awa mina sengiyamvusela njengomakhelwana wakhamba bengisa umntwana engomeni ingoma ledlulileyo wayekhaba nakabuyako mina ngisekhaya ngithi ke ngiyokuhlola umakhelwana ngoba ubuyile uvuke njani ibelela libohlile na awa umakhelwana athi awa angikapholi athi angikapholi wathi ngipholile aqeda la ngathi awa kungcono na upholile kwesekujabulela siyakhamba kwaba nomakhelwana osenisidonati wakhamba nomntwana kamakhelwana lo bokusela utshwala so labe basela khona angazi umakhelwana lo bamenzani ngahlangana naye endleleni angakhona ukukhuluma so mina ngambuza umakhelwana ngithi wenza njani ubhalela khuluma sambambisana sinabantu akade akhamba nabo samuse ekhaya nafika le hawo bamhelebha ngakusasa kwavela indaba zokuthi umakhelwana lo la kadadishe khona ngathi kuna something abamenze yona hawu jikijiki nasiyokudabula lapha evanisdabula khona kumakhelwana lo njengoba kujwayelekile uthi kilo umakhelwana uthi
wena uzokufa nami ngipheze ngafa kunomuntu ofuna ukungibulala marazi ukuthi nangifako naye uzokufa ngeke ngichiya abantwana bami babodwa hawu jikijika athi ya umuntu ungiloyela i-happiness yanga kwami happiness njani hawa umntwana ihlaluse umkhulu umntazinyana khona athi ya wena makamgedegede wena nguwo osiloyako nguwo loyo umama upheze wabulala umama ene khona nje umama uphethe libele ene bomalume bayeza beza nenyanga yakhona lapha endaweni yasekhaba labavela ngakona inyanga le izokhipha ubuloyi bami mina solo ngihlezi ngilinda inyanga le awana kufika umakhelwana wangena istore uyaya ngale uyabatshela uthi hey caphelana umama lo phela umama lo uyingozi mina sengibona umuntu ngilochisa iveke eza kumuntu uthoma uba snacks nangikhambe endleleni abantu bangicala ngelihlo elisnacks mina ngiyarara ukuthi ihani njani ngenzeni ukubana angisazi isihlahla babugagaba mina bengimhelebha njengomakhelwana ngazi ukuthi siyahlupheka nakaba ukudla ngiyamupha nakabawa lokhu uyafika ngakwami emgedegedana khungenzeli itiye abantwana bamenzele athani nabrotho bamnikele mara jikijiki uyabuya kunguye etreh utshela abantu ukuthi batsho mina ngiyamloya ngarareka ukuthi njani ene sengisaba angikhoni nokulala nebusuku ngoba nakuthoma khwatha zinto uyazi abantu umuntu umloyi bamdumela masinyana angekhe bakubuza ukuthi uyaloya uri njani maye ngingazitshela ukuthi mhlambe ngiyaberegiswa angiziboni ngaba ngezwana ikhuluma nobaba umremi ngathi ngcono ngiba ubaba umremi kube nguye umrongelebha ngibone ukuthi lento abayibona phezulu wami le ingini ngiyaberegiswa or kunani isilwane siphe esikhamba nami esenza izinto lezi ngikwazi ukuthula lo mthwalo lo esubaba wangilitha lapha wena mhlawumnye uthena ucabanga bonyana mhlawumnye ungabe uberegiswa wenzeni uyephi mhlawumnye ukufunisisa bonyana ngiyaberegiswa nofana kutobora mina kwazi kwenzakalani kunomngane amamunye from ekhaya la kade ngihlala khona wakhe sathi sihleze ekhabo bekusibuyiso wasika liblack kancane sola umuntu lo wabola wathi bona ubolwe ubamusa emntwini bambereka wakwaphuma izinto eziphumako babuya bamtshela umuntu lo wathi wena utshela umuntu lo bodlala naye azicalelele umuntu lo uyaberegiswa into la ekenziwa nguye bayimberegisile weza usesilwa ngeqiniso weza kimi wangitshela bese mina ngatshela umama bekasaphila bengisesekhaya nokuthi ngayenda bengazi so ekhaya azange bayithathele ehloko mara mina ngoba ngikhulile noma ngikhambako akunalaba ngitshela khona ukuthi ngiyaberegiswa akunalaba ngitshela khona ukuthi ngiyaloya mhlambe uri kunento engiyenzako mara mina ngokwazi kwami babukapukapa ayikho into engiyenzako impi ngoba ngiyazazi ukuthi nami ngibuye ekhaya nehluphekile ngiyakhona ukuhelebha omunye umuntu indaba le yokuthi mhlawumnye udume ngokuthi wena uyatobora elangeni lokuthoma na uyizwako yakuphatha njani babukapukapa ngezwe buhlungu ngathi nangicabanga ukuthi kose ngiyombophisa emapholiseni ngazibuza ukuthi mara nangiye emapholiseni ngingakahlanzeki ngingakaziboni ukuthi nangifika lapho nabo mhlambe bobona itokolotshe bayibona kimi le or bobona ini kuyokufana nokuthi angekhe bangihelebhe ene nanaye self noma ngithi ngikhulumisana naye akafuni khona nje ngile kuyi ngathi makhelwane indaba ukuthi esikhulumisana nawe ayingiphathi kuhle so ngibawe abantu ukuthi bangihelebhe ukwazi ukuthola ufakazi ukuthi ngiyakuloya or angikuloyi wathi yena akafuni next ebuya kuwe akafuni next ezongihlanganisa nami nabantu abo so ngazitshela ukuthi mhlambe uzitshela ukuthi ngibuye eminyangeni or ngiyomloya ngobutsha or ngikhulume nabantu abo ukuthi bamloye ngobutsha angisazwisisi yena wathi hawa angifuni wangibuza wathi kimi wathi khani wena uyaloyana ngathi wathi manje ufunani so wena ke utshele mina la emndenini wekhenu mhlawumnye ekhabo baba mhlawumnye nasekhabo mma nangikhenu wena uberekisana nabo njani bakuthatha njani wena nabaqalako mina babukapukapa angisana bazali
yeah ngisele noma mncane nomntwana ekhaya. So futhi ngase ngithi from ekhuleni kwami kuhle abantu bengathi babantu abangaswisisisiwe ekhaya. Mara net lapho mma abantu ekhenu bebanganzwisisi kuhle ukom angingazi mina ngikhulele ekhethe emkhulu ekhabo mma. Mara hayi ukuthi bebangaswisisi bangeze ekhaya, mina ekhaya bekuthandwa babantu and ugogo beyakhona ukuthi siphenge ipoto ekulu kudliwa wonke umuntu. Sekuthi kwabona umntwana ukhula uthloriswa endleleni, bengimntwana okhula thloriswa endleleni. Mhlambe la umuntu afuna ukukhuluma into embi uyakhuluma bese ngiyabetshwa endleleni athi umgede lo utsho so bese bangibetha ngingazi ukuthi ngibethelana. Ngifuna leyo ukuthi abantu bebangazi hayi ukuthi mhlambe bona bebangathi ukuthi siyaloya just nje kwabona ukuzondwa babantu kuphela. Bona zange ke balikhiphe la bengihlala khona ukuthi siyaloya ekhaya. kusho ukuthi la khula abantu banizonda utsho njalo mina ubazonda wena ngesayidini lami. Into leyo ukuthi mhlawumnye abantu bakuzonde wayibona sewunangaki mhlambe ba iminyaka yakho now thoma ukubona ukuthi mara abantu ngathi abangizwisisi abangibone kuhle bona ngaki. Ngithoma ukuyizwisisa ukuyibona nje nasenginabo benginabo 20 something. Leso sikhathi uma bekasaphila. La uhlala khona kwanje nala nasekhenu indawo e1 nofana esihlukene le ekhenu buzondwe babantu nje igenge ngikhule nayo bekuzondile nje uhlala endaweni uhlala kiyo nje nalapho bakhona abangakuzwisisa kuhle begodu bakhatsha indaba yokuthi awusirehe ni indaba lemma yokuthi uzondwe babantu from ekhenu nala uhlala khona bakuzonde ikupha ini encondweni nakho. Babukakapa angikhona ukuzwisisa ukuthi ngithi ngenze njani ngoba nami ngiyazifuna mina myself or ukuthi mhlambe or nginento yabezimo or nginento yakuthi mhlambe ngiloyiwe or kwenzakalana angitholi nami into engifuna ukuyazi ngempilo yami ngoba impilo yami ihlangahlangene. Wakhula uhlala nobani from ebuntwaneni bakho? Emntwaneni bami ngihlala nogogo noma ugogo wekhabo mma nomakho and then bona bebadume ngani so mhlawumbe? Ugogo beyangadumi ngokumbi bekamuntu oziselela utshwala uma kanengi bekadlalela emakhuweni. Abantu net bebazonda wena mara ikhaya lekhenu bangananda bakhulu na? Wabebeza nokho ekhaya mara sekuthi unangithi umuntu umzondi mhlawumbe umuntu asathoma into ayikhulumi indaba ayitleme naqeda la bifaneleke abaza kutshela athi umgede lo utsho so ngawe loyana kangibuzako sesiyalwa mara ikhambeni kwesikhathi nasela yedwa uyazibuza ukuthi mara into le mani awo wamani ngiyibone i1 2 3 bagcina beza kimi bazoxolisa. Indaba yokuthi mhlawumnye uya udume ngalokho udume ngakhona yathoma ngomakhelwa nakho nje seyikhambe kangakanani la nihlala khona? Babukakapa ngendlela ingayo ngiyibona ngathi igcwelilo Fontaine ngoba nawuthi uyakhamba ngoba ngikhumbula ngeveke enye umzala weza kimi wathi bekaseklinika wathola abantu bakhuluma basho omunye wathi umamgedekejana basho wathi loyo udume ngokuthi 1 2 3 manje ngibona ingiphethe kabuhlungu iyangilimaza emoyeni iyangihlukumeza ngoba ngilali nasebusuku. Unabantwana mma? Nginabantwana. Ifirstborn yakho enangaki? Ifirstborn mina yokwenza 28. Yokwenza 28. Waka 95. Unobuthongo ngikhaya uyalala ukuberehe? Akulaleki khona. Akulaleki. Navane ngithi ngilele sengivala amehlo mara ukuthi ubuthongo bongibamba nini? Wasengibona ngathi ekseni sengizwa leli ubuthongo isikhathi ukuthi ngivuke ngiyohlambisa umntwana nami omncane uye esikolweni. Nawusemnyanyeni mhlambe esifeni nofana emtchadweni abantu bawucala njani ngombana abantu babumma babantu abaphekako emberegweni emnyanyeni banikela abantu ukudla abantu bayakujabulela
ukudla like mhlawumnye igroup yabo mana iphekileko nawe ukhona ngaphakathi abantu bayakujabulela ukudla lokho bayakujabulela ngoba ngiphekile nakwamakhelwana kwaba kuhle azange ngibe ngilwe nenkinga bayajabula abanami bayacoca nami mara usunokuthi uhlezi ubona ukuthi abantu aba ngathi sekunentronyana engabaphathi kuhle kusikuthi or sekungimi ngoba sengithukwa angisazazi ukuthi nangibamba into ngenza kuhle or ngibamba into ngenza kuhle or kumbi angisazithola abantwana bakho iba affecta njani into yokuthi ummabo uyaphathaphatha ibahlukumeza khulu ngibona ukuhamba notate la utate uyini yena uhlala kuphi mhlawumnye nawe utate lo senisdonami nguya uzokuchazisela ukuthi ozoba ngifakaza ukuthi umakhelwana watsho ukuthi mina ngiyaloya mara ngifuna naye azitsho ukuthi mhlambe naye uyabona ukuthi ngiyamenza or njani uhlala nisidonami naye angasabi mina abe free ki ubambe umpopho loyo tatabo ke sikhulume sinawe ungumakhelwane kamma ngapho wena uhlala ngakhona ngikwakho nofana kusekheni kigatile ukate lapho ukatile mkhajeli yaka uthomile go motse baneng mmeo ka 2011 ya shijele khajana it's more than 10 years right mabarbar a atumile go kudu nageng e le dula go yona o bona eng ge wena o molebeletse kapa ge o robetse o lora eng ka baka la gore o ka re o gausunyana le yena nna go bolela nnete a senke ke no bona ntwe mpe ka yena ka gore nna lena ra tsenelana o tla ka mo go nna ke ka go yena le bana ba ya le ba gage batla ntwe e dirang gore kore ka kgopolo ya gago ntwe e dirang gore somebody anotu ati umma o ya vuka o nagana gore e ka be e hlotse keng go ya ka kgopolo ya gago hash tate ka ha ke tsebe gore motho o nagana jwang a ke tsebe motho mo lo mo na le mogopolo wa gaga ke tsebe ge nka go butša ka re because of le dula gausi le gausi bile le phela ka moka wa itaba ya gore o wa tsoga e sa ba ya gago ya ba ya gage ke eng ntwe ba e bone mo go yena e leng gore go wena ga e gona hey a ke tsebe ntate ka kapa mara wena o phedišana le yena ga botse ga le ne molato aowa wa ja ka gagage wa ja ka go wena taba ye ya gore mme o tumile ka go swara kgaitšedi yaka e tumile ga kakang kore e tletse ga kakang nageng e le dula go yona go phatlalla ga yona mohlomongwe ka mokgwe e leng ka gona ntata ka kapa e tumile too much ka gore ha ntshibile e tla le yena ha ka re a tswile ka gate ha bua walla hape he ke tlhaka mo go bolelwa ka nna he ke tlhaka mo ba bolela ka nna e be nna ke botsisa gore ba le makhelwane ho le so tshwanetse o bereke byang a re le nna ke tsebore ke tlo kra ka ithusho ka re okay a re tlweleng dilo tsa go bolediwa nna ke khopela wena o boledisane le makhelwane le fetse mohlomong he lena le boledisane le le ba babedi la khopelana ditshwarelo e tla fela ya ba ya feta awa a dumela rena ke na bothata lo motshwarela nna makhelwana ka ke ba boledisa ka moka ka re makhelwane ke khopela re le boledisane le bo makhelwane re benye ntwe one makhelwane lena a dumela rawa le nna ke tlaya mara a senke e no ba e loka ke kwa o re always ge a tswile ge a bua a lare ke kopane le taba ya gore le gore wena ge o tswile o no be o sepela mo motseng o kwa eng mo motseng mo ntate ka kapana ke phela ke le ka majareteng a ke tsamaye no mara ke pusha ro le go ka tswa ga tee ka beke ka paga tee ka kgwedi go tsamaya gona wa spell ge o sepetse kgaitšedi yaka mo motseng mo wena o kwa eng ka tsebe tša gago that is why ke le botsa ke re nna a senke ke kwesilo ka ga yena a senke ke kwesilo ene ni yena o rile ha bolela a bolela taba yeso nna ye ke tsebang ke ya hore ba mmoditse matlhong gore
wa loya ewe ne ke le gona gobane e thomile ka ga nna he nna ke tlhakatlhakane yeah ka re he ke tlhakatlhakane mme o atla a re o ilo bolela le batho ba ba nlatileng ba re ba nya ko mputsiso gore why he ke tloga ko bona go tlhagelela taba gore nna ke jisitswe ke tšhelletso ka mogare ga seno se ne ke seno ka ba tlhalosetsa ka re a ke tsebe selo nna ba re ne ke tlhakatlhakana ka bona selo nna ke maketse ke tsoa hae ene mara ke se gabotse mme o rile ha thoma a rawa man wa le sa tlogele motho ene a be right mola a le right ebe ho boledisana wa thoma taba ka shupiwa ka monwana wena o tlogwa wa shia bana ba hao o bizo tsheisana le motho wa re bolaya okay ke sambodi o botsa wena o botsa nna mo pele ga gage okay he re sa re lebeletse ebe go bolela ngwana wa yena sambodi a botsa wena a bolela a botsa mme mo pele ha rena okay a re etla le bo malume le ngaka ya ko hae ga se mamang ba tlontsha boloi bo o re lo yang ka bona ka mohae ke ka mokgwa e boletsweng ka hona le nna ya thomo ntlaba ka re nna ke dutse 2011 mo ka sepela ke buile last year he ke fitla no go sna problem nna ke rile bo makhelwane ba ntse ba le sharp so go ra gore taba ya mme wena o ikwele ga tee lona kana kwela ba re wena bo hlakahlakane nna ke ikwela hona mo go sepela mo motseng mo a ukwe selo khaitsedi ke phela le yena nke le gale ke mmoditse nke le gale mmoditse ke phela le yena then ke thaletse polelo ya ge o re ka nako tsohle ge yena a ka jwa ga bua alla a re batho ba re nkane e kwa ke yena a nnoshi mola ile gore ntwe le re itletse mo motseng e bolelwa mo motseng motlho mongwe nna ba tšhaba go e bolela mo go nna gore nna ke tlo e fitlhisa enene ba bolelang le bona motlho mongwe a ba nagana gore e tla fitlha ko go yena okay mma indaba le abantu bakutshela straight ukuthi wena uyatobora or unoruhlezi nje bakubethe ngamaskempe sewuthi ukuhamba endleleni nje ubona umuntu akubetha ngamaskempe akucala ngelihlo elinye sekufana nokuthi kagapha ngihlangane nawe mhlambe siyalotshisana imasket kejana sheli kai iriding nalkai awu siyahlekisana iveke landelayo hawuna uthi yalochisa umuntu uthi he ulibelela kwa uthomilo ba snacks nanonke ayiphutsisa uri mara hora uri silo sesiteng mara o mongwe yena o tlila mputsa straight a ruile gagagae a mmutsa re kiri o libele mme o mo tlhokomele prof go na le taba mo mme wo o tloga a tshwenyegile kudu ka baka la gore mo a dula go gona nageng ya gabo ga a tuma ga botse ebile go ne le ba ba kgonang go mmotsa seroka phatla gore ga ga botse ka gare ga dipolelo tša gage ke thaletše polelo ye nngwe ya gore le ge a be a sa gola go be go no be go ne le batho ba bangwe ba e leng gore o no godile ba sa mo kwešiše gabotse and then mo a beng a phela gona kowe ga se poleke e one le mo a goletšeng gona jwale kua ba be ba sa mmone gabotse ba no be ba o ka re ba no ba le lehloyonyana for yena and then gone jwale o godile o dula ga gage lefelong le lengwe jwale taba she ba re o a swara ke ditabataba mme o tumile ba re ke ba re o a swara prof e re ke no go fa sebaka se ngwanesho o tamiše motheletše go le kgausi nke o e hlabahlabe o ka se motlho mongwe o se kwelego ge ba be ba se bolela fa prof a ke thome ka go dumediša ke dumediša magoši ke dumediša ka moka bana bogošigadi baruti ba porofeta mangaka ka moka ke a le dumediša ka magaeng ka meberekong ya go fapana ke a le dumediša ka moka ke re dumelang ke dumediša le lena ka mo meagong ya kgašo bašomi mmogo le rena ke dumediša le balli ba rena ba letšatši ba batlileng
ke rata go leboga kudu godimo ga ditebogo tse ke di kweleng go tswa ka kua lelokong la ka kua ke Tristan mo e le go gore be re thuša meloko e mengwe ya gabo rena ba gešo ke tloga ke leboga thata ge batho ba ne le mathata ka gae ba seke ba tšhaba go tla ba kry-a thušo go na le gore ba dule le dilo tse ba sa di kwešišing a re thušaneng naga e kgone go hlomoga motlwa ka go rialo ke gona re le ka go thuša ka mogore ka kgonang ke ya go leboga malome ka kapa hlogo poledišano ke ikwele ke ikwa gabotse mama unjani siyaphila le kae mama re gona le kae re a leboga ke ikwele malome ka kapa ke no ba ke sa tsebe gore o feditše le bona nka napa ka tsena na a le ka tsena mongaka nna ke feditše okay mama o qale nini ukuhlala la uhlala khona ngithoma ukuhlala 2011 wena nalo sesi nafika ngesikhathi esi1 awa mina ngifike 2011 bengihlala ngesayidini enye ya kwathi nakuzokuthoma u2012 ngoJanuary ngayohlala nisidonai ngimthole ahlala lapho bese istandi lese wafikela kiso siphi sisenzasi shuthi unestand ezithu lapho hlala awa indlu ye-RDP ya ubaba wakhulumisana nomakhelwane wakhe before sizokuchata wamnikela indlu leyo wathi nafanele ayibhadele ubaba lo wathi akasayithengisi okay kwatholakala ukuthi kunosesi omunye naye ubuye estradeni sekhabo baba wathi iza ngiyathutha mina ngoba ngichadile ekhaya kwami abafuni indlu ethonywe umfazi bese bayokwakha kwamhlanga bese wathengisela ubaba istandard lesila sikhona nje okay indlu ye-RDP bengibakubuza la ukuthi abobaba bale mizi lenihlala kiwo baphi ubaba uhlala naye uphi nalo baba ahlala nalo mama baphi mina ngichadile ubaba kwami usedrobheni nje ngikhuluma nawo usemberegweni ulala edrobheni okay usahlala kulomuzi losikhuluma ngawo iye uyahlala baba okay waka go gaitšedi o kae nna ka nyala ke na yena motsola o tetlametse wona ke dula le bana o dula le bana okay ubaba ukhe wamtshela ngale ndaba leyo ukuthi wena bakubiza ngomloyi ke ngamtshela wathini ubaba wathi mina ngihlale phasi yena uyazi ukuthi angisimloyi mara ngamtshela ngathi mina ngiphatheke kumbi okay umndeni wasekini ukhe wawutshela ukuthi wena ubizwa ngomloyi ekhaya akunabazali abo auntie abo malume bathi umani umamncane wekhabo asizwani sinaye yini into enibanga wena naye mina nangase ngikutshela umamncane mina ngimazi ukuthi ubangani ngoba umamncane ngumamncane sisele naye kunganama and then indaba yasuka ngesikhathi kubhubhe umsana ongilandela ngemuva umntwana ekhaya lo bekana abantwana abayi4 so umamncane bekathanda enye le intombi yawomsana ekhaya wathi bona lale wasabanga ukuthi basho ngithathe iDVD nginikele umntwana omncane because ukuthi nefirstborn akabhutami ikhona iDVD le wena no lokhanje no mamncane benibanga bekiya kabani bengiyomufi chuthi bathi sitsheri impahla so iDVD le i1 abantwana bayi4 ene lo mkhulu ene lo kade afuna ngimnikele yona bekane 3 months usho ukuthi wena no lokhanje nomani na into iyenza ukuthi nilwe iDVD ayisi iDVD chuthi umani kukhona into yena ayigodlileko mina engingayaziko ngoba kusinye isikhathi unokuthi atshela abantwana bakhe ukuthi abantwana mhlambe bayabuza ukuthi sesikhani thina sikhule njani mina ngiyabatshela ukuthi mina umani kuhle from mina bengazi umayi1 ekhabo kwathi ngelinye ilanga sihlala eMamelodi bekhlela emkhukhwini so bacatshile boyithuso bantwana bomuntu mara mina bengazi ukuthi lwa ngumani mara bayangafuni ngidlale nabantwana bakhe and then kwathi ngelinye ilanga weza umamami wafuna istanda wanikela ugogo wakhe wekhabo omkhulu obelethu umakhe bafunela umakhe istanda khona lapha endaweni besihlala kiyo ugogo wathola istanda so beyasuka emcashweni sayohlala lapho weza ngelinye ilanga nakuzako bathi kuzuma nakho nangithi kuzuma malobe yahlala nisidoni umamami
nafika lapha bathi ngumanakho so mina ngamamukela njengomani so ukuthi kubangweni ngathi kusuke kwako kokubhubha kwakama umani ngathi umuntu ongakenza isiko so umuntu ofuna ukwenza isiko mara mina akangitsheli ene umuntu ofuna ukungithatha mhlambe lase angise la khamba yena nomndeni wakhe mina mara wathi nakangitshela ngamtshela ngathi mani mina ngichatile nje sengimkhulu ngathi mina mani mina ngichatile angeke ngikhona ukuya enyangeni yakho thola ukuthi ekha kwami mhlambe banenyanga ngizongena njani nenhlahla la ubaba uyabona umani ke wasuka lapho wathi batsho mina angimlaleli ngiyamdelela suka lapho ithi ngibambela kancane umani lo umfazi wakababakho awa ilast born ekhabo uma mina uma kakachati ilast born ekhabo mama okay uyamthemba wena umani ngezinto azenzako wangenza ngingasamthembi awumthembi okay ithi siqhubeke kancane indaba le yokuthi wena ubizwa ngomloyi nikhena ithatha mhlambe nabiza umndeni walo muntu lo akhombe ngomuno athi wena uyaloya umndeni akhe angikwazi baba awazi ngimtome ukumbona lapha eRDP uthe mawuya lapha ahlala khona mawumbuza ukuthi makhelwane indaba ukuthi sibizana ngabaloyi singayisolva kanjani wathini yena ngithe kuye ngile mina lokho entambama ubaba nakangitshela ukuthi ufuna ukukhulumisana naye ngafika kuye ngamlotshiwe ngajama egate vele zangifuna ungena ngakwakhe ngoba sengisaba ngijama egate ngathuma umntwana wambiza weza wafika waridumela garage athi ngathi sesi mina ngibiye ngifonele ubaba umremi ngabawa usizo lokuthi akhangiqale ukuthi nginani le wena uyibonako ukuthi mina ngiyakuloya bese ngikwazi ukuhelebheka nawe ukwazi ukhutsofala wathi mina wena uye kumremi ngoba ufuna usizo na usikantsentsa mo akinya ko bulela le yena ena sikalhata ka monna lijwe go mna nna ke free wena wa loya na kara a ke loya are okay sharp he fella mo wena o ila go botsa gore wa loya straight yena o buletse straight be ba mputsa gore botlotla ngaka itla le bo abuta gage itlo ntšhaboloi baka ke nyaka go le botsa ntho nngwe ya gore go botsa motho gore ke moloi go be le hlatse ke molato tabeo go botsa motho o nore wena wa loya ebile o bo bolele go ne le batho gore wena wa loya ebile ngaka ya ka ietla ke tlo ntšhaboloi bo mo go wena ke molato wena se se utekana go ba hlatse ya gore o ka hlatsela taba tše mo godimo ga mama ke dumela ka lebaka la gore judge le ne ba bolela ne ke le gona enene motlhomongwe mme o henka besale a se emelle a re o ilo lamolela nna ne di ka se kwagale so di tlile ka ga nna ke tshomi ya gago mama a se tshomi ke motsa bjale ka mme wa jwale ka mma wa gago o ba etla go lamolela wena o rileng ke ka mokgo ke tlhalositseng gore ke tlohile le ngwana mme o a supang o ka boloi ra yo itisha somewhere and then he ke bua ke buile ke tlhakatlhakana a ka tepona ke tepona go sasa wa gona ke ntse ke tlhakatlhakana batho ba nne ke na le bona ba tla mo go nna ba re wena why o re rena re go tšheletse ka mogare ga biri ka ra aowa nna a ona motho ke mmoditseng kona ke tswa ka montlong ke ntsha ke lena e sale ke tsena maabane ka montlong o taba tše di tlile lena le be le tagile jwale wa bona go seka ditaba tša botagwa ke bothata mampele ke nyaka go kwešiša se sengwe a ke re mo re baka gore ngwana ba tšheletswe ka gare ga jwala a ke e bie gabotse se babomremi kwenzeke so mina bengiyise umntwana mengomini besihlezi emlilweni ngaphandle usesilo wakhamba baya lapha ebaditsha khona wasela wabuya wazanga kwami wahleka sangamkhalima ngathi mina khamba ukulala wathi akirobali ko jive gape atsi ya ke yena ngwana ausula batsamaya he batsamaya nane kutlile
mme o mongwe wa ko Nisto a tlompotsa gore a ka nkapeša ka eng ya he ngwana a itswa ko meng ya nna ne ke khapa mosadi o ke khapa mosadi o ke kopana le auso mongwe tshwere o Ya. ka letsogo o ha a sa kgone o bolela Ya. o hemela fela o ntšha lehulo ee e kwebo bjaanong ke a mmotsisa ke re hao wena ka o rutsamaile o le pila wa o boa le so a kgone o nkaraba ya ra mo tshwarisana re miša ka mo ntlong ya ha re fitla ka mo ntlong ba monisa se ba monisang o ntšha lefulo o le khipi kwebo ya ya ka o sane ga teng ba etla bale na dutse le bona ya ba tshwara meeting ba a rasa bona ya nna ke a ba botsisa ke re le raselang gane wena ngwanyana ga no le kae o tsere motho wa tsamaya le yena and then a boa a sa kgone o bolela gane wena o mošile kae wa bona a wa namile magae wa thoma ya wena o tlo gwa o šupago ka monwana ya o tlo gwa o tshegisa motho re bolaya ke yena nna ke bolela so ke tshwere ke letswele ke a gwa ya ke bolaya ke yena o mpolaela happiness ya ka monna wa kwešiša Mm. ka re wena o ra bjang ngwana a re ya ebile wena mamoketeketšana malume ba etla ba tla le ngaka moketeketšana e tlo go ntšha boloi ba gago ke tsatsi le ke tlo thoma o tseba gore motho o re o botsa batho gore ke a loya owo ena a botsa le nna straight ya ee alright wena sesi o tsebile ka lebaka la gore mme o ba a emelela wena ee ka lebaka la ge wena o boile go te thabiša go bueng go te thabiša mo we ya ba taba ya gore wena wa hlakahlakana ee and then mme o bitswa ka boloi gore lena le go batša ke yena wena le maagelwana ee e ka mokgwa wa kere ee ka mokgwa- bošegong bo o hlakahlakane ga la ya ngakeng awa ga wa ya tleliniking awa go no bontšha gore wena bose wena bose wa tšhellwa beno ba go hlakahlakana ga digala awa nna ke no bone fela ke kore e re kere go sasa ke ile he ke tsoa ka thoma makala gore ke fitlhile jwang hae ya ne thoma ntiragalela ntho eo ya ke he ba ntlhalosetsa gape wena mabane go fitlha mono sa bolele no sa tepone ya ka thoma makala ba mpotsisa gore no le kae ke thoma tlhalosa imana ke tsamaile le batho ba ba sone re le ko go so ya ka tepona ke tswa ka gate ke ya ko ne ke re ko checka chomi ya ka kry-a se gona ka boa mara go boeng waka a ka tepona ke namella ka tsela yaka a ke tsebe gore ke feleletse kae okay jwale nna potsišwa ka še mme o tlo go tšhelela jwang ka lebaka la gore lena ge be le ile go te thabiša mo beng le gona o ba a le gona ene o ba se gona o ba a se gona ee ke ya mathomo ya bobedi še mme o wena go lebeletše le maagelwane wa yena a dutse go nae o bona ba baka eng wena jwale ka hlatse Eish. ntate moremi a ke tsebe gore ke re taba ye motlho mongwe go na le ye nngwe ka ntle le ye na nna ke no tseba yona ye mara ke sa tsebeng gore mo go bona go na le ye nngwe na okay ke nyaka go botšiša e wena o ile wa re go kwa taba ye go bona gore mama ya mopalela wa dira eng awa nna ke no rile he ke thoma o kwa taba ye ka ya mo go yena ka re ba boledišane ya e fele wa ba bitša e le ba babedi awa e a ba tsenelana kere ya and nna ke kwana le bona ka babedi ya ka botsa mama ka re ke kgopela gore le lokiseng taba ya lena re phileng ka mokgone re phela ya le ena ka motlhalosetsa ee ka moka ba dumela gore ee re tla ilokisa mara a senke ba no tlhakana gore ba ilokise okay wena o rata gore basadi ba ba gešo ba babedi batswadi ba ba gahlane e tle be ntwe tee go be le lerato go be mola le dutšeng gona go be le moya o motee wa lerato sengwa gore mang wa lona ka mokgone re ntse re phela pele re phela ka moka re tsenelana re ya ka moretswa re tsena ka moretswa okay mama ga lla ga ntšhullela go wena ke phela le yena mama o ne monna ba ga bo monna ba kae ba ka mo maphotla o hlwa a iya le gona mo a llela go bona o na matswala le ka gona e bo sekone sa ka mo wane o nna pitiskeralo mo wane o nna kophola okay ke nyaka go botšiša o sesi mo e le gore maagelwane wo wa lena sesilereng o re o mama wa lona o a tla ge mama a re ile mediro ka mola ga gage awa gatle o a dija dijo tša ka mola go mama a ne bjale sentse ba loile awa a dija bana ba gage ba tsena ka mola ee bana ga ba ne molato ee ba tsena alright
mama ga botse wena le mosadi o le bakang mina baba ntle le go bitsana ka boloi awa mina zange khe ngilwe nayo mina into engirara ukuthi umuntu lo bekakhona ukuzanga kwami ya aboleke ipuphu ya bawa isitshebo ya uba wana nangabe kunoburotho athi ngikhopela burotho ba mabane ya nna ke no mofa ka gore ke makhelwane ya ke tšhaba gore ke tla bolahla maybe ya ka gore nna kantsi borotho a ke borate ke rata bogobe ya ene nako nngwe ke fitlha molane ke dula ke le one gantši ya ene o kgone o tla ka mo nna nkere ke no ke na le bana baka a botse ngwana a ka re ke kgopela o ntirele te le borotho ba mo direle nna o re go tlogile bjang go fitlhelela mo o re yena a bone gore nna ke a moloya e mmakaditše ga ntlhalosetša okay ngaka yeo ba go tshepišitšego yona ba reng e tla itlontšha boloi ba gago ile ya fihla a zanke ya fitlha until today ba tseba mogala ba ga gore ngaka e tla mosadi wa gaga o tlontšhiwa boloi sa le ka mmotša motho wa go reetseng gore wena wa loya o ne monna aowa ke ngwanyana okay o bo o nyaka gore re go thuše jwang godimo ga taba ye mama nna ntate bremene ke nyaka o nthuse maybe ntho e ba e bonang mo go nna e ke e bone maybe go gona gore wa berekisiwa o sa bone okay a re boele morago re ye mo go mmangwana a sanka go bitša ka moloi aowa sanka aowa motho wa go biditšeng ka moloi ko moteng ke yena wo o dulang le yena o ebile a ntsebe tho mo kopana gona mo lalofateng go bitša motho ka moloi o mo pointe straight o bolele mo go neng bohlatse ke molato taba eo gobane o ka bitša motho ka moloi a tshumiwa a bolawa lapa la gage la senywa a thuthišiwa wena o tlo šala le melato o ntšhitše go taba eo motho a thomileng taba e koko o swanetše a tla difetše a ka se thome taba ye a tla re botša gore a nyake go tla ye ke taba ye ge e le gore ga a nyake go e emela gore re tswalo la molato le a e kahlola a ka se thome taba ye a tla boa emela gole ga jwale re kwa lehlakore la lena taba tše re di bolelang mo koko re na le maphodisa a e leng gore ba thieleditše re na le di-lawyera tše e leng gore di thieleditše re na le mangaka a gabe rena a e leng gore a thieleditše tšhireletšo godimo ga bophelo ba gago e kae ge motho a ne go rela a re moloi a fetša a re ebile ke tlo lata ngakaka e tlo go ntšha boloi ebile ngaka yeo e seke ya tla a go tlogetše ka lentšu la gore wa loya a se tla go kgopela tshwarelo ene go ba lehlatse ke na le nnete gore ge o boditše motho lentšu ka phoso o na le raeta go mmotša gore ke kgopela tshwarelo yona vele iqiniso babumremo ngoba mina ngathi nangifikele ofanteni ngiyokwakha ngabatshela bomakhelwana ngathi mina la ngize ngokwakha ngizokwakha nabomakhelwana ngoba into ebengiyakhela ini uthi ngenza ngithi lapha nginamndeni kuyenzakala ngithi ngiyagula abantwana babodwa is obvious fanele bakubiza umakhelwana kuzosihelebha umanangu mara nababodwa or ifamily nayifika kuyithola ngithulile angikufanele bathola abantwana bathekhe ngumakhelwana umakhelwana akhona ukutshela ifamily ukuthi awa ulile ngehloko skirileki nanguthulile mina ngabatshela ngathi nangabe unekinga nami iza kwami or ungibize ngize kwakho or bancane kimi mina phela ngwa1975 ubona bancane ngathi mina beze kimi bese mina sikwazi ukukhulumisana umntwana omncane yakhona ukubonisa sikhulumisane and anginamahloni ukuthi ngingathi kuye ngithi wena mketekejana ngoba ngikwenzela iphoso ngikhopela tshwarelo mina mama bengifuna ukubuza ukuthi usesilo ohamba atshela abantu ukuthi wena uyaloya vele uyangena emzini yabantu uyabatshela ukuthi wena uyaloya no sesione le problem sanjatlo a tla re botse gore why a swanetse go dira ntwe a e dirileng gona o tseba eng ka se a se dirileng lebaka shidi lona o thomile ditaba a ka se kgone go emela morago if a emela morago re tla tšea molao ra o etetša pele gobane mo o tletše thušo re a aga re a thuša re šireletša batho
a re tlogele batho fela ke seo se tletseng mo le rena ke se re tlogetseng go robala mašego re emeng mo a re tlele mo go no re re no tla go dula mo fela mama a re thuše ka gore ba re tla bina re tla go riela taelo re tla go direla eng motho ga a šala re wa loya santse a re botse gore boloi bo o botsere kae o bo boditse ke mang why ba go bitsa ka moloi o bone eng santse a tla arabeletse e le go gore yena o di boletse ka wa gage wa go ja bogobe lebaka ke gore a re nyako o tla iša bana ba gago a re nyako o loša bana ge e le gore ke nnete yena ka bo yena o nyaka go lokiša taba ye o swanetse go ba gona a wana ke rile ke mmotsa ntate Malefo rile ke mmitsa ka re ke mmotsa a re yena a tsene mo a ka se tsene jwang a ke nyakileng thuso ke tsamaye ke le one ene a le nyake le ska la gata ga gae ga sa re nyake ka ga gage koko re na le tsela tše pedi tša go thuša batho tsela ke tše pedi tša go thuša batho motho e leng gore ke molli o tlile fa o latofatswa ka boloi re tlo mo romela mola maphodiseng ba a ya gore le yena a kry-e tšhireletšo gobane o palela ke go sepela ga bjale ga o kgone go ka ba le khutso ka lapeng la gago so yena swanetse gore isa yena a se thomile a se fetše ene ke na le nneta gore mo le tlile ka moya wa lerato le be le nyaka go aga le yena mara le ge a sa re nyake nna ke tlo ntšha bagalabe ba mo radiong le ba kua gae re tlo ya ga gage a re rake rena a re botse a re lena ga ke le nyake tene re re okay a ke re na ga o re nyake gore gore mme swanetse go a molaong gore molao o kgone go mo šireletša gobane mme re kwa rena a se go tsama re loša batho a se go tsama re nyaka gore batho ba sware re nyaka batho ba phedišane gabotse ene ge e le gore mme o dula le bona o ne bothata re mo thuše godimo ga bothata bo a le go godimo ga bona ge e le gore go ne le tša di boneng tša go sola tša go bontšha gore o ka ba mama a tsoga bošego a re botse ene ge e le gore o boletše e no ba gore go bolela ka ga a tletše ke pelo a bolela ra wa nna be ke tletše ke pelo ke kgopela mama a ntshwarele ka gore gone wele ge le tloga moo wa go botsiša wo gore wena bo reng jwale wo ga ye go mo fetola wa go humola rena ka ge o tlile mo le molli wa rena go tlo ba le maikarabelo go ba le magato a re a tšeang a sela go bapala lenane go lena a le no re go kry-a taba la dula ene le molao wa rena a sewa gore batho ba no bitswa baloi and then re ba tlogele fela ke mo ba reng ge motho a bitswa a latofatswa ka boloi tsamaya le yena o ye go mo phekola goba o ye meropeng o nyake go tseba re ke nnete wa loya na tene ge e le gore bothata bo gona re na le tsela ya rena ye re beya go ditaba ka gona go šireletša motho gore a se ka tla go batša ke batho o ka se phele mama o tlo senya ke motho maina kudu ebile o senya ke ngwana monnyane a o thaka gage ntwa mathomo ya bobedi o motswadi ya gage a o tlo roga ke ngwana nagang kua o dulang gona batho ba tlo go tšhaba ka lebaka la ngwana ge ba re wa loya batle le ngaka ntane go botsere wa loya ka go thuša jwang gobana o nyake go loya mose sonto ba e dirang ke molato motho a relo a no bitswa no re wena wa loya kakapa radio prof ke gatlhane le mathata mohuto nna mantši thušo ye nna ke tlo e kgopelang gore re e dire shi ke tlo kgopela re ye go nyaka kgaitšedi woo a re go ganya ke go tla fa ka mo ke ka gae a se manabeng ne ene ebile ga go ne motho a lwang le yena ene ebile ga go ne motho a tlo yang ka gagage ka dihlare no re aga se sengwe godimo ga maphelo a lena mama ene ge e le gore o nyaka gore ke go thuše a se bothata a re nna ke kgopela le nthušetše mama banna nna mama ge ke robetše ke a mmona
nna ge ke tswa banna ba re mama o ria sa gore ke kgopela ntate Moremo nthushe o ntebelele gore ke nnete maagelwane wa ka dilo tšeo wa diria na a se molato ka pelo e tshweu o re tono mo tšea maagelwane re a go motšheka so ye re yang go e dira ko gore o a nyakega mo o thomile ditaba ka se di thome a fetša a di tšhabela ge e le gore ke nnete o a di tšhabela go ra gore tše di tla ba di tseba ke yena gore yena o dira mme o a ke re mme o tswile a re nna ke nyaka go tseba gore ka nnete dilo tšeo ke a di ria na wola o a gana o gana eng ya e boletšeng ebile go na go lehlatse a ka se gane ntwa e boletšeng ebile go neng lehlatse o ka se no rela mmagwane gore aowa wena wa loya wena letswele la ka ye le ya baba nto mathomo ge o a ba ile go te thabiša mme ba se gona wa e ba sa re go loya bana ba ka gore ke bona be bang ba le gona a e kgonagale mama nna se ke tlong go go thuša sisi ga geno go ne bothata wena le mmangwane le lwele medimo e tsogile ka e eme ka maoto le bakile thoto ya mohu le mo e leng gore nke be le emetše mohu o ka maoto lapa la gago ga le ne boroko la ga bo mmangwane ga le ne boroko mohu o ga ana boroko mo a le go gona go ne di tlaišago tše dintšhi ka lapeng le e le go gore o tswa ka gare ga lona mogalabu wa gago ke tlo kgopela gore a tle a re dumelele gore re go thuše maratabeng ya go bitšwa ka moloi a re tlo e tlogela fela motho a bitšwe ka moloi ke na le taba Shikoko taba ye le ile la iša mošate awa mošate wa lapha Lofontein ngwazi a le ne mošate Lofontein nna sale ka kwa ba re ke le rekile ditene kae awa nna ke rekile ntlo ya RDP ke ntlo ya RDP nna sale ke fitla mola kgoši ya mola sale ba re o tlhokofetše ke ne le ntate Magolego kgoši ge e tlhokofala go šala mošaledi we e leng gore o šala a rarolola mathata nna ngikutshela baba uMremi ngisabile ukusikima ngoba ngisaba ini ukuthi mhlambe nangisikimako akukho umuntu ozongizwa mhlambe ngisese nento le yena ayibonako mina engingayiboniko no mama a se bothata go emelela no wena nto e rileng le dirile nto e right o nyaka go tseba gore wa loya goba ga o loye ke tlo go nyakela yona mara ke nyaka wa go retšeng wa thomile ntaba tše ene ke rata go tsebiša batheeletše gae gore mo lenanego le ke le kereile le le gona nna lenanego le ke le kereile le le gona lenanego le ne le melao ya gona ke tsene ka gare ga melao ya lenanego ye lenanego le ke la go thuša batho a se la go no re motho a no tla a tsame a tshwenya batho gomme a tekemišetše gore o tlo tlogelwa malome ka kapa re ya go ba thuša ya prof ke tlo kgopela gore ke nyaka mmangwane ke nyaka mogalabe wa kuku ke nyaka go tseba gore ka gare ga kuku ntlo ya e rekileng motho a e rekileng go yena ga a šala e rekiša o ba tšhaba eng ka nako ye nngwe gannyane mo prof go na le inbox engwe ye tsenang gone jwale mo ba re mme o wa go bolaya ke letswele ke ile ka kwa ba re o tsamaya botša batho gore batho ba mo jelasa ebile ba mo loile gomme ba rawa ke makatša ke gore na jealous ke ya eng ka baka la gore o no be a tephelela bophelo bo bonoma le ba go swana le ba batho ka moka ebile ge e boa ba re botša gore mošate kwa ga mogadime ba re mošate wa rena kwa ga mogadime go era gore mošate o gona ka Lofontein kwa ga mogadime magagešo ba rialo ke a leboga o ke foromane
ya mo go sena go mošate go ba le naga e ba le baemedi rena re ya go bereka so taba ye re o bitša Mogalabe monga motse ra mo fa yona ra nyaka Mmangwane ra mo fa yona ra nyaka ba gabo wo a retši go wo gore o a loya o santse a tla tekarabelo re taba tšeo di tšere kae mara ke kwa molaetša o bolelang gore o ka re o ne bothata ba go no tsamaya bolela mo gongwe le yena o nyaka thušo o no ba šetše gae mama ntlo ye le re le e rekile indlu ye-RDP indlu le hayi ukuthi umntu akhona bekacotsha utshadile so nakatshada kwindlu le imphumela mntazana indoda yakhe yathi angeke yahlala endlini ethengwe esitandeni somfazi wayekwakha esitandeni sakhe wathatha umkakhe bokuhlala lapho bese bangithengisela indlu le ye a sanka ba dula mo go yona bebahlala a ke re mama ge batho ba dula mo ba rile ga botse ba le rekšeditše mara lena le santse le tswe le lena le tle le teperekele ka tša lena ba ne molato ba le rekšeditšeng ntlo no ga go ne molato fele go bona nnete re ya go thoma go ria dinyakišišo go tloga fase gore go diragala eng mo wa nkwešiša mama and then mošate o gona taba ge e pala re iša mošate ge re fetša go kry-a ditaba mošate re iša godimo wale re ya le yona re tlo e tlogela fela ga jwale le itlišitše mo nna ke nyaka Mogalabe ke nyaka ba geno ke nyaka ba gabo wa go retšeng gore wena wa loya re le kempele selagae ge e ka re palela ke gona re išang molaong re ya go e leka selagae go e boledišana selagae re ilokiše ge re ka e kgona selagae re tla be re yagile se sengwe le wena leina la gago le hlatswegile le le gabotse gobane go tla ga gago mo o nyaka thušo mara nna ga bua le nka se re mama wa loya ga ke bobone ke sa go nyaka ke rata go bolela ye nna ke e bonago ga buana ga ke bobone ke sa ya go nyaka ke tla re go bueng go nyaka ke tlo go fa dikarabo mara a ke re ke go fa dikarabo ke se ka go fa dikarabo tša gore wena wa loišiwa fela re thuše le lapa la geno re thuše le bana bao ba robetšeng bao go bakile go thoto ya bona re thuše le lapa leo e lego gore o dutše ka gare ga lona re nyake le go tseba re medimo ya ka mola gare ga lapa le la re ka e faka ka mokgwa mohutamang le lebegile lapa le la besihlala khona ekuthomeni angithi mandebele nakuceda ukwendwa uyaphekelelwa uyongenisa ngakwakho bangenisa le and then nasithuthala ngazi ubaba yena wayekhaba wafika wayekubika na mama lapha benihlala khona senithuthile umuzi lo asubale kwamanje sikhuluma ngalo muzi lo ohlala kiwo manje angazi ukuthi ubaba banobaba zala bawubika na okay ye malume ka kaparo e thoma fase ro e riela dinyakišišo ke na le nnete re ka la bobedi ba re ba hlokang re tla be re buile re ne le bona re ya go ba thuša lenanego le la motse ke la go aga lenanego le ke la go thuša ba ballang lenanego le ke la gore o a tetsebang gore wa hlaka a llele fa tla kry-e thušo batho ba ka no sega ba bangwe mara le bona ga bo bona re tsileng re etla re tlo kry-a mathata go feta a le kgethe malapa bekeng ya go feta goba yona bekeng ye ka la bobedi be re ya ga o mongwe wa ngwana wa ka go bontšha gore mo lenanego le re a agana mama awe ngimzwile ngilithanda wombi vele ngajikele ihlelo iradio enyangethini ke bangalehlelo la kakakapa so re tlo go thuša mama ke kgopela o ya go bolela le papa wa go bolela le Mmangwane wa go bolela le o yena o se ke wa bolela le yena rena re tla tseba re taba gona re lata ka mokgwa wa mohutamang umangwane lishuma mncane ami lo bengitshela ngaye azizwana nginamafoni namba kuhlale kangala mara ngitsho wena na unganawo ama number phone wakhe
ukhona omunye womndeni onawo amanamba angitsho nasi umndeni sibathathu so wena na ungakhulumisana nalo kuyenzeka ukuthi wena ukhona ukukhulumisana nami mina ngikhona ukukhulumisana nalo ngizawuba wemntwaneni akhe angazifuna wona into le ngifuna ukuyikhuluma ukuthi udade ngapha uzwana nawe ngitsho ibile uzwana nommalo wakhomba abantu bathu athi abantu bayaloya kusho ukuthi yena ungakhona ukuberekisa yena ukuthola i-information kummalo ya manje usitholele amanamba phone wakamane wena mama o tikemišeditše gore ge o ka ba o berekišiwa re go thuše o tikemišeditše gore bothata bo bongwe le bo bongwe bo ke tlong go bo kry-a mo go wena ko go thuše ka nnete papa na ke na bothata nka thabela seo ntwa ke nyakang go ekwa ga bjale ke ba thieletše gore mothieletše mo gae ke nyaka go tseba gore ge motho a no naparela motho a re wa loya gomme ga a fetša motho a moretseng gore ka gore o nthetše gore ke a loya a re sepele gore o nyaka thušo wena o gana ebile ore le batho ba se ka tla mo gae a na seo se ra gore nna ebile profo pele motlho mongwe re ya ba thieletšeng ke bola le moisa o mongwe wa lephodisa fa eno be ile gore renke ya gage ga e mo dumelele gore a bolele moyeng ka mola sephodiseng ka mola go na le batho ba ba dumeletsweng go bolelela sephodisa mara ke dumela gore ebile mara o a bolela gore case ya ge motlho mongwe motho a go šupile ka monwana a re wa loya e gona o re e bitswa crime and injuria o re ke boroga kore e na le charge selwenge se o ne le bohlatse ba gore moremi o re ke a loya e ne le dihlatse o kgona go bulela moremi case moremi a ya go seka taba ya gore yena o tsamaya bošupa batho ka menwana a re wa loya so ke nyaka go lemoša batho ka moka e šita le mme wo a rego mme wa loya ga re ka lehlakoreng la mme ebile ga re ka lehlakoreng la motho se re nyakang go se kwešiša fela ke gore a ene le yena a se kwešiše ke a tse re o theletše radio moaleng a kwešiše fela gore re nyaka go mo lemoša bokotsi bo a tsamayago a bo dira go ka ba le sehlopha se se ka foranang mme wa modimano re a robetse ba fitla ka mola ba tšhela petrole ba mo tšhumela motse ka taba ya gore ba re wa loya prof taba ye ya go tšhuma batho ya go rema batho ka dilepe mphakathi o betha batho ba re batho ba loya taba ye e a tsebega e gona mo motseng gore mphakathi o kgona go tsena ka lapeng la motho wa tšhuma motho le bana ba gage lore jwale polelo ye yena a e gašang ya gore mme wo o wa loya a e tsebe gore taba yeo ke molato ene rena ga re nyake go e thoma ko molatong re nyaka go e thoma gabotse ka tsela ya setho empa ge a ka re thatafišetša dilo ge re nyaka go thuša mmeo kapa go thuša yena and then e ya re gapeletša gore re swantse re tshele re leveleng ya godingwana and leveleng ya godingwana ga go ne mo nna re ka palelang ko go tsena kore ke nyaka gore a ikwešiša a re mothušetše nne a se mathušetše mara re nyaka go ba thuša batho ba ke baagišane ba jwale ka bana ba motho prof wa tseba malome ka kapa ke ile ka lemoga ka tšatši le lengwe gore mmereko wa mohuta o nna ke berekile ka ona nako telele ke a o tseba ge ba re batho ba tla košeng go tla maphodisa go tla di-lawyera go tla di-social worker go tla batho ba ilego gore megopolo ya bona e tloga ikitima ga kudu go tla batho ba go tseba go kwa taba le go thietša taba le go nyaka go tseba gore taba ye motho o ka mokgwa e bjang o e bja ga botsena o ka serele motho wa nore wa loya wa re go fetša go bolela wa re ebile le motšhabeng ebile wena o duphela gausi le yena o tla go bontšha ebile o tsame o tsena malapa o bolela gore motho wa loya ke re ke molato tabeo ngwana wo a tsenego taba ye ya mmeo le wena ke ngwana mang ke ngwana mmeo o ke ngwana mmeo
le yena o tloga e boletse gore ke yena a boletseng gore o tlo tla bo malome le ngaka ba tlo ntšha boloi ke ngwana jwale ba tseba potsišoši taba ye šetse e fihlile neng go bo malome ka pela mo e ka palelang ke gore bona bobedi ka lebaka la gore ba bona mo gore o ka re go ne le bothata ba boloi ba e lokiše se bona a se be ya palela bona ka dipoledisano mo e leng gore e ka be šetse e fihlile go bo malome ene taba ye e fihlile jwang ka lebelo baneng wa itaba tša batho ba bagolo šetse di fihlile baneng right motheletši o motse community radio gona fa le go 96.3 FM re topa motheletši go 0645827771 nke motheletši a re botse gore ge a thieleditše taba o kwa eng mcrs mo moyeng tumela ka kgašo thobela le kaena a re gona rra lena a ke tamiše ntate Mremi ke tamiše le kapso ntate Sampoko re a dumela mongaka le kae le baeng ka moo ba le theleditše go na le bothata mo nna ke kgopela gore yena o a boditšego mme o gore ne wa loya nna nka thaba a le ka molata o ya ke molato mogolo ntho a go swana le ewe a ba molate and then a tla hlalose gore wa ya bolela gore ne mme o wa loya o boneng gore ne wa loya ke rato lebogiša le ntate Moremi ka mokgo a thušago batho ka gona ke re a sware a tiše and then le wena ka kapa o sware o tiše le yena ntate Moremi le berekišane ka mokgo le berekišanao ke a leboga ke lebogile thata ntate Sampoko danke alright 0648582771 0648582771 msrs mo moyeng dumela msrs mshat thobela le kae re gona rra lena a re gona aga motho wa go na le ngaka e nngwe fela e tla gona ka mo e tla ka la bobedi gore la boraro e ka la boraro okay and o hlola a hlalosa tabe ya gore motho ga a tshwana nomore le go wa loya go loya sehlaga go loye motho okay jale ge mme o gare ga ba re wa loya ke molato mogolo ebile a se molato teng ke melato ke intimidation ke tšhatšo go le go e bolela le go wiša seriti sa gage so jale se tshwanetse go se direge ke gore nnete yona e tshwanetse gore e hlage e be pepeneneng mara se segolo senane gore le ke la go aga le go agiša gore go be le tšwelopele mo community mo sebatagong mšhat kgoši 0648582771 msrs mo moyeng dumela thobela mr Lekgao a thobela le gona a re gona rra lena re gona a re a di kwa dipolelo tše e leng gore go ka dula fatshe wa di lebelela ka kgopolo engwe ya go fola nnete gore batho ba setšhaba sa borena se kgone go thušega o ka kgwetša e le gore polelo tša gore batho ba šupane ka menwana ba re motho wa loya goba o dira tše leng gore ga di a tshwanela mo setšhabeng gore gomme leina la gae le tle le fetse le go gobišwa fase go sena bohlatse dilo tše gantši di hlola ke di-friendship wešo di-friendship mongaka batho ba bantši ba kitimišitše segwera mo e leng gore ka mogara segwera se a ba lebelele bohloko ba sona ba lebeletše tše e leng gore ke tša go dira gore batho ba nodile ba sega ba segiša ba banka ba bangwe go ka lebelela taba ye ka mokgwa e tswalelang ka gona mokgekolo le bomme ba leng gore o na le bona o ka re go e lebelela ka leitlho le lengwe a kgwetse le gore no nnete go ka ba go e ba lemeng bona ka re a re lebelele taba gore ge motho a ka hlakahlakana o hlakahlakane a o tsebe gore o tlo thomane goba o thomile neng and then ge motho a fa o mong thušo a e hlahle gore thušo ye motho a e hwetšago e ka be e le gore wena o leng tlhelele motho e go fa maatla gore ba re o moloile and then ge setšhaba sa borena re ka se dithuti gore tše dintše tša di-challenges tse re tlhakanang le tsona ge di tswelelela
ra re kgetha gore e tse re thuša ke batho ba e leng gore a re ba bone ka leitlho le le tshwanetseng mafelong a letšatši le lengwe o tlo wela kua thoko wa hloka bathuši ya ba gore le rena re tšhaba melato ande taba mokhutso e boleile batho ba bantšhi ka kapa ka nnete ya wa tseba pago e tla gona mo tabeng yeo ke nyaka go lemoša taba yengwe bona ausi o hlakahlakane ga a fodiša ke ngaka ga ya sekhueng ka bo yena o no thoma ebile ba a phuruluga jwale boloi bo kae fao ka gore a kere gore o loilwe ba santse a išewe moruting a išewe ngakeng goba maybe re bitse ba dikereke ba mo rapelele re re aowa tšhelebe ba mo riile tsona ditlogile thobe go ne le maaka ka gare fa le maaka ka gare ene a la sepelane sona segwera se la ke se bolelang gore se na le mona o mongwe ka gare ka re makgotla ka gare ga segwera a ka no ba mantšhijana ka no ba mararo o a go ratela gore o mo fa sukiri o a go ratela gore makhwapheni o la ga tlileng go wena o go swela something yana gore mogala bo se ke wa mmotša and then o a go ratela gore ne batho ba ka moka ba go bone gore ne go na le yena wa swanela o mo botse ka baka la gane jale makgotla mokhuto ka ona e leng gore a tswalame mo ona gare o a faola se o wa jalasa o ga e faola se wa jalasa jale batho ba borena ba lebeletse segwera ba lebelela gore bophelo ba bona bo aga ka mogara segwera se e leng gore a se aga godimo ga selo no ke šaetša ke rialo kere nnete a ba thušega batho ba mogala wa ga moremi setšhaba sa borena se kgone go bona pholo ba galane ke tlo ria bualo pa ke leboga kudu thobela thank you 0648582771 0648582771 emsiareso semoyeni yechi yebo kunjani khona kunjani khona ukhuluma nohloki igama esiyabe kwasiyabi siyathokoza mani hlwe kamnandi awasihlwe kamnandi siyathokoza nami kakapa ngithe ngaba nayo inkinga enjalo yokuthini yokuthi abantu wena ukhomba abantu ngemino nofana bebakhomba wena bebakhomba mina and wangithuka 2 days athukana straight athi umloyi and angifaka endabeni zama-boyfriend okay bakhambe nomntazane next door baye ematshwaleni la baye khona bafike bathathelana ama-boyfriend kanti labo be-next door bakuhamba kimi mina ngisebenza ngabantu hayi nakaceda umntazana wazongithuka the following day waphuma njani kiyo tatabo ngavele ngazithulela nje azange ngamphendula yena mara ngathi nangitshela ugobe lami mina ngangikwatile ngithi indaba le vele ngiyisa phambili ngathi nangitshela ugobe lami ngithi indaba eso mina ngiyisa phambili ngiyisekosini ngoba mina ngiyindebele ngivela kwaNdebele inoba ngichatela ngivele kwaga and mina ngazi ukuthi indaba ezinjalo zilungise ekosini ugobe lami wathi hayi bayekele vele na uyinyanga ubizwa umloyi ngathi noma ngitshela nendoda yami ngithe mina ngiyisa phambili indoda yami yathi hayi bayekele mara mina yimi ehlizweni nami ayikakaphumi because mina ngisebenza ngabantu and abantu beza bagula ngibasize baphume baphila Thoki igama wena nawulalele indaba efana nale mhlawumnye ungatshela umma ngapha bonyana ayenze njani nofana ayenzeni hey uma loyo lo othi uye uloyiwe ini akakaloyi ngumama loyo usesiloyo ukhuluma loyo usiphathele ijela semphethewo and ibele ngenzeka ukuthi yicancer unoba acabangela umntwana abantu ukuthi umloyile waye umama loyo yena uthome wabetha istroke ngomhlubulo umntwana wakhe wayena zangabuye athi uloya ngibani unekinga loyo siyathokoza thank you sithokozile tatabo gona le kereng comment fa prof ba re nna ke nagana gore ba lwela moagišane owe wa paki cause yena o kwana le bona ka moka ga bona but o phela le o atlileng le yena thata taba ya gago mma le moagišane wo a go latofatšago e bile gona before le tlwaela wo goba
goba o utlile ntse lelwa lena phela sizwana sisoke naye lafika kuthole sisazwana okay lo ubena ngifika kwahlala wasuka wakhamba ubuye 2019 yeah nabuya kubuye sithole sisazwana nomakhelwana lo bekakhona ukuzanga kwami azokuba uyitiya sela abawe nobrotho simupha kuhle ma indaba yakho nomma lo ithome mhlana umntwana ahlangahlangana adle ngakwakho bekangakadli umntwana lo bekavela abuye esikolweni kwabona abantwana ngithi umntwana uphethe emkhuhlane uthi makhelwana umntwana uphethe emkhuhlane ngithi hayi mina makhelwana mpeyite uyabona badla amazimba badla yokinto uyabona mina ngithi angazi bekuzela uDisemba abantwana bavala esikolweni wakhamba wayekhabo nakabuyako umntwana lo uyayeza uza ngapha ngithi ujwayele ukuza ngakwami utshela lo wami omncane uthi tshela umakho ukuthi ngithwere wena uthwere kitlala awufedijo kitlojali wena ngithwere kitlala nna wa kwishisha tshwana le nna ke dutse lo ke ra butse mmahae hore yena uthwere kitlala ke gone o jali yena wa kwishisha miano e re fetsa ba dlala ko tsileng mas mang o jile ko gae yena o shianisa ngwana la wa mmeta kusho ukuthi nangilalele kuhle kusho ukuthi indaba le yokuthi ummalo uyatobora ithome ummalo nakabuye ekhaya kuhle alright prof wayiko mngaka kore mmewo beba kwana gabutse mmewo a sepela a ya gae nete go bueng gae ga gage a sehlo a sa nyaka selo ye e mo kopantšhang le mmewo and then e ya thoma e nkgopotša polelo ya gore bo malome a kere ke ba bomma ka gae jwale a ke tsore na bo malome bona ba itsene jwang ebile ge ba šalle ba threatena mme gore jwale re tla le ngaka ya rena jwale ye e tlo ntšhang boloi ba mmeo felo fa go ne bothata malome ka kapa lebaka la gore ke re go ne bothata ke lebaka la gore motho o thomile taba ya bonang gore a ka se kgone ene o ka kry-a ile gore bo malome bao ba thomelwa maaka re ne le kgonagalo e ntšhi ya gore fa re ka dila le maaka o ka no re go fola bo malome ba re nna re thoma go e kwa tabeo ke na le nneta gore bo malome ba ka se tšee ngwana bona ba ngakeng ebile ba be ba re re nyaka go tšea ngaka e ye go ntšha motho boloi ntle le gore bo malome ba tle ba boledisane le motho ene le gona prof ke le maubane ke tla jwang le ngaka ka lapeng la mmeo gore ba tle ba ntšhe boloi ba mmeo ka lapeng la gage ene yena le kgono ga a nyake gore dingaka di tle ka ga gage di tle di kgone go tlatsela gore wo ke moloi gore ga se moloi na gora gore yena ke yena a neng right ya go bolela nnoši ene o swanetse go kwala ya gage koša e lle re ebinele re e latele tša ba bangwe mseres o mo moeng dumela ngwetša dipepe re gona le kae ya le wena ba re wa tobora ke tumile ka kapa ke hlile ke batho bo ebileng le mo ditlamong bo bontši ke resign o ka baka la gore go o fitlha ba ra nanke o fikile manje ena siso kuphela awa ke tlotla ga moremi ke kry-e thuso kabi gore wa tswediwa gore le bana ba gago ebile ba tseba a ke tsebe gore bana ke ba phele jang ka taba ya boloi gomme go sena phufu mo e leng gore e le go ba le nngwe taba ngwana next door a dirile tsa di dirileng a ke tseba a utswetsa batho a boa a rena ge ba motantsa a rena wa berekiswa ke ba dilo gona mo gore ka kapa ingulusa bohloko ena a ke tsebe selo wena ga o swara-sware a ke tsebe selo ka kapa ke tekana mo pela modimo a gone bothata go tša dipeba o ne nomoro ga no ya re tla ikry-a prof 0648582771 mseres o se moyeni ya kwande kakapa ya radio le professor thobela lona ba khala re gona re ka botšha go lena awa moloto wa hlokega aga
mosadi a latofatsang o ka re ke moloi o le ditaba ene le bo malome ba wa reng o wa loya le bona ba tshwanetse ba bitlwe ke sa re be ke tlanga le ka ba botsa taba re tshwanetse re tle re kwa botse o a gana gore yena o gana eng na ya ka gore ditse tse di apeilwe mo molwanse ga go juga a re apea ka di-plastic fane re apea ka dikgong tse le gore o loisa o tiisa difaka gore malapa a tshwanetse a gege ka nnete jale a rata mogwetlo go apea soft porridge mo gore batho ba no ra thusa ka taba e gona go a ganang gore o tshwanetse a tlefa taba so gape South Africa ke ye kgolo and motho go mo supa ka mongwana go swa le go moroga le gona ke letlhapa le isa motho gole mafelelong yana wa ganang o tla fetsa nametse bena ka morago jale yena o tshwanetse a tle a kgopele South Africa gape se a kgopele o tshwanetse a kgopele South Africa se tshwarelwa ka gore o thomile makape boloi ke polonto eo e no tloga e se tabe botse pa e tloga e se botse be ke tlang o tshwanetse a bolele tabe gore o ikwele go mang re le tshepiša gore be ke tlang re tlo bua le yena wa reng batho ba loya re ya go bua le malome wa gage re ya go bua le mmangwane we le go gore kwa ga bo mme le mokgalabe wa mme o tla ba le gona ya ka lona mola ba reng ke khankala se gole a wa se gole ne ka gona mo South Africa gausi a ke le go ba halabule nne ke tlo tswe be ke tla tobe a re lebogile wa rra re lebogile kudu go leshana le na 0655827771 msereso se media kwande Capsadance tada bramos dumesetse doctor ka mo tobela ya tšentšhile di boletse tša go tlala seatla e tlono ba go no pholetša mola le mola ge setse di le mo matsogong a lena di mo matsogong a batho ba ba raete wena doctor le Capsadance ya sister ge ke motheleditše le tlhatse ya gage ge o tseba gore o a loya le gale bo ka bo se wa fihla jale sister o fišagalela ke gore a tsebe nnete so ka boripanang ka re yena o la thomelang o ditaba tšeo ke yena a neng mathata go swana lao ka gore o kgona go omana ge o a thuša o a tswang majwaleng ka gore ba se di jwaleng le yena go ra gore yena ba romile bao gore ba tšhelele o ka boripana ke senya kry yago ebile pele o etswa bramos e kwa ge mme a re ke bolaile ke pelo ka sepela ntse ke šupiwa ka monwana ka ya ka lapeng la mme wa ntšupang ka monwana ka re ngwanešu ke nyakile thušo jwale ke ya sepela ke ya ga moremi ke ya motse ka baka la gore ke nyaka thušo gore tabe ya rena e fele nna le wena re tšwele pele re boledišane jwale ka bagišane o la re seng ka mo lapeng laka gane wena o a loya o a re aowa ke lo ya raga a borokgwa ene batho ba o yang go bona ba o ba botse gore ka mo lapeng laka ka moa ke banyake tsamang go epolola ditlhogo doctor nako ya motseng wa gage a re go kwele bramos wa tseba bramos motho a bolelang so o nyatša lenanego le la mo motse mo o nyatša rena o nyaditše mosadi wa gešo ebile o a boa o teletše le mokgalabi wa mosadi wa gešo wa ke bolela so o thomile taba e leng gore bana ba mama gone jwale ba palela go phela ga botse ka lebaka la se a se thomileng se se tswileng go yena le golle gore batho bao ba gago ba botse ka maaka ba nyaka ke re wena o loyi yena ba mmoletšang gore wa loya tseba re a loyi o ba le thomelang lentswile wa sane gore aowa ke kgopela tshwarelo a re itlogelena bile e fedile wena o sa loya nna be ke no ba ke bolela mo gongwe nna be ke no le thabola mmotlana mme nke ba seatla mo go bolla ka lethabo la mmotlana prof ba re boa nwewa ka mothokwe jale a ke tsebe gore motlho mongwe ge ba gamotse motlho mongwe ne le tšeo ba ne go le go di bolela tše e leng gore di fa batho maseme go ba jwang ba re le a gamola mane
aowa ba re le agamola ba re le kore ba re le agamola le ba babedi ba re aowa le tlogele bogamola go bogamola ge le kgoši madila le batho ba re ke thome ka wena mma ge le šetse le nwele le te thabišitše mma gore na le batho ba mohuta mang le šetse le kwele madila mina nangiselile ngoba bukakapa ngiselele ejaridini bengiyalala usele ejaridini ibe uyalala manje kwaziwa njani ukuthi uyasela mma ngombana mhlawumnye ngithi abantu abakhulumako ukuthi abantu labo kakapa zobuloyi azazi mara indaba yokuthi bona bayahamula awale siyayazi bona bakubona ukuphi mangombana wena uselele ejaridini mhlambe bangibona mina ngisuka emnyanyeni ngiyakwami uvane uhamulile ukhamba uya ngapha nangapha awu kodwa ukuhamba ngitetheresela awa alright ya prof mama baba taba ye re tlo le thuša ka yona ya a re gane lenwa a re gane lenwa nnete motho o mogolo o swanetše go nwa a nwe go bontšha gore ke sethaga gabotse mina kanengi baba umremi angiseli everyday mhlambe nangathi mhlambe iweekend le ngizizwa ngathi ngiyabuhalela ngiyambiza umakhelwane sihlale phasi ngakwakhe or ngakwami or mhlambe nasifike emnyanyeni basiphakisileko ngiyasela mara ukuthi right or uzangithola etavern awa nalo mama lo akhombe ngomuntu ukuthi wena uyaloya uyasela uyasela ngazi ukuthi usela serious ubenisela ni 3 besingakaseli mhloko baba niqale nini ukusela mina vele mina ngithoma ukusela ngisesesekhaya ya nangiza vele bengizela ngiziselela mara bengaseli ukuthi mhlambe Monday to Monday ya mhloko mhlambe bengisela ngabo Good Friday mhlambe na Saturday lapha kune party sengiyasela mara lo benisela naye ubi awuzange ke ngisele ngithenga utshwala ngisele naye muphi lo uthi ngiyaloya lo wazange usele naye awa manje uyazi njani ukuthi uyahamula awa wena akhambe emnyanyeni bamupho uyasela o le agahlana menyanyeng le mmone gore bua le no unwele jwale seng gore taba tšeo di boletše mo gongwe a gamotše mama awa be angakaseli bekasopa baba umremi bekavuka eguleni umuntu lo akathomi ukugula umuntu lo wakhe wagula ngamhelebha waphola nakasikimako wabuya wazogula godi wamhelebha njani mama baba wamkhambisa inyangeni awa ukho wabona njengomakhelwane sinande siyomhlola simiphi imidoko ini wasikima waba right nakasikima kwasikima kanti thina besingaboni awu kwaba rehe umntwana wambeletha wabuya wagula khani uguliswa stress sokuthi bekakoloda umashonisa amlandelela mina ngaye bafazini ngathi bafazi umuntu lo ngapha uyagula and umuntu lo ngapha kulimala abantwana asikambe sokhuluma nosesi lo ukuthi amzwele ambekezelele until azathola imali ngoba umuntu lo uyagula uguliswa stress nokudla kasadli nami lo kwaba njalo waphola waba right mara mina ngirareka nasela azokuthi mina ngiyamloya njani endweni eziningi ngimahelebha agone molato prof na kwa rena wa ibona gore ile seswing ebile re ka tla feletsa re tsena ka motswetseng nke uno e re fafa ga nyaninyana and then we berekela go etswalla mongaka ke nyaka gore pele ke etswalela ke lemoshe batho mama mo le tlile diatleng tše right ke tlo le thuša ka mokgong ka kgonang ausi wa go boditše go ditaba tše ke ne le kgopelo ya gore a tlogele se a se dirileng a dumele go tla fa re tle re yage le be baagelwane ba go ratana baagelwane ba go etelana baagelwane ba go gatelana medirong baagelwane ba e leng gore ge go ka ba le kotsi le kgone go thušana ngwana wa boletšeng ditaba tše mama ke ngwana mara re nyako mogalema ge e le gore o ne bothata o phela ka malwetse re nyako mo thuša le yena
ga re ne bothata ba go mofa o gore go ne le bothata kae a ye go thusa ke ngaka ye nngwe le nngwe ye yena a dumelago go yona go ba moruti o mongwe le o mongwe go ba sekgoeng ge e le gore go a kgonega ke no ba le bothata fela ba gore strata sa mo le dulang letlelelo le loše ke ntwe tee ye e leng gore motho a senka e bona ka mahlo ke tlo tla ka kua gae re go thushe se se re ya go leboga a gone motho e le go gore o dumeletse gore go fihla kua gae a ye go sekiša go ba go emelela ka terata o khomole o dule ka lapeng la gago demo e kgono ke tletse bona ba le ba babedi ba agishana yeah. ke ba rata ka moka ka re phela ka moka ke nyaka gore na ke kgopela gore re thušege ka lenong la matsatsi ke bona re tsenelana hape ka mokgone re ntse re tsenelana ke tlo le thuša taba ge re e thomile mo mama ke a e thoma re be re e fetše ga re thome taba ra se e fetše re tlo e thoma re e latišiše re be re e fetše o nkwela kere malome ka kapa go nako ye e šetšeng nna ke leboga difamily tše di šetšeng di tlile fa lenana go le šetše le agile difamily tše pedi ene tše kgolo ene tša dikgoro re ne family e tee fela ye e lego gore re ya go e bona ka mantaga ya tafolokopo ye e leng gore sa le tla mo re sa ria dinyakišišo re feditše ka dinyakišišo ba le re ya go bona ka mantaga re ya go tsena go bona re bona re ka ba thuša jwang ye ya koko ye ke tlo ikitimiša ka lebelo ke tlo ikitimiša ka lebelo motheeletši wa rile go dilo tše o swanetše go tseba gore aowa ba ga moremile ba motse ba etla ka gagage re nyaka re rake re nyaka go kwa lehlakuri la gage a re nyaka o tšea taba ka lehlakuri le le teng ene ke na le nneta gore a ka se re rake re se ratla ka go motshwenya ke na le nneta gore a ka se re rake a sa tsebe gore re rakela eng ke leboga thata go boledišana le lena malome ka kapa ke rata go leboga batheeletše ka sontaga ke ya go bina moloto sontaga ke ya go bina moloto ke goroša lethwasane moloto kua ke ya go gona moloto ke na le nneta gore go ne le ba bantšhi ba ba hlokang thušo ba dumang go ka thušega ka kgopelo kgolo ko go nore wa te tsebang gore wa tshwenyega a rie gore a bolelele malefo e sa le nako a tla kry-e thušo ke na le leloko le ke yang go le thuša kua moloto le e lego gore ba ile ba tloga ba kgopela thušo ene ka tloga ke bona gore ke maswanedi ya gore le bona ke santše ke ba thuše ke na le lebaka le lengwe la gore matšatši a ge ke ya go thuša batho ke ya bolela gore ke ya go thuša batho kae ke ba gamang ke ba kgoro efe gore bao ge go kgonagala ba kgone go ka fihla ke tlo posta mo Facebook batho ba kgone go tseba gore re ya go thuša ba kae ke ya go thuša ditlogolo tša lekgolwane Mawela bana ba Moslin Mawela tlabe re ne le kgoro ya ga Mawela ka kua moloto le ya ga Moeng ye e lego gore be sepela le ba kgoro ye e lego gore ke ba Mokgabudi re tlabe re ne le bona ka moloto ka sontaga ge re goroša kua moloto re kgopela gore ba e lego gore ke meloko le ba ipatametše ke nako ya go aga magoro ke nako ya go ntšha mathata ka gae ke nako ya gore dilo tše di leng gona ka gare ga magae a gabo rena re dintšhe re tlo fela re a hlaka re le magoro mathata a ka mo gare ga malapa a rena mathata a godimo ga rena dilo e sa le tše dintši kgoro ya ga Mokgabudi ke tlo e thuša ke sa sepela le yona go fihla mafelelong ke tlo leka ka matla ka mokgong ka kgonang ka gona go boima mara ke ya go feleletša e le gore ke lekile go fihla mo nka kgonang gona ba ke ba bolelang mo ba ga Mawela ba mogala bo mogolo lekgolwane bana ba Moslini ke ya le kgopela
ba tsebang ba ga bo bona batle tla be re goroša kua moloto re goroša mmagorena ke na le nneta gore ke tlatle ke le botsa gore mme ke mang mathasana a ne gore ga ka ke a mantši ke mmamadisane ke mmamadisa ka kua moloto direction re tlo lefa yona mo la Facebook gona mo letlakaleng la rena le kgone go tseba re lo fihla kae koša e tla be 10 e thoma ka 10 ya mosagare ka sontaga ko tšhaiša ka 10 ke ra ko tšhaiša ka 9 ka gae ba letlang ka gae ke kgopela letle mokibelo letle ke tlo thoma go bereka ka 11 gobane go ne le funeral mo ke yang gona pele ke e bolela gape ba batlang ka sontaga ke ya go tšhaiša gae ka 9 ke ya go tlogela Ngobeni ke magolo wa ka o ke mošiago ka kua gae mmogo le ba bang ba mangaka ke šomang le bona ba lenyakang e tlang ka gae ka mokibelo go thoma ka 11 ke tlabe ke bereka ke tlabe ke buile funeraleng go ya go phutha ba bang ba leloko leo e le go re šomišana le bona ke go leboga kudu malome ka kapa ga ile dinomoro tša mogala ke 060 959 0303 060 959 0303 tše dingwe šedi tšona ke 079 170 9862 079 170 9862 or o ka founela the right reverend Malefo go 072 133 6761 ge o nyaka taba tša ka mo gore o tlo thušega mo motse founela malome ka kapa o re romela dinomoro tše 072 133 6761 molaetša goba 079 170 9862 ke a go leboga malome ka kapa go sa ge letšatši le hlaba re tla be re ya go thuša koko re ya go tsena re thoma go lokišana le tša gage ka nnete prof right